Adik tero kopi. Demek kacong roya. Cong, kacong. Dimai nak. Apa bu? Ya kena lu cong. Yud. Apa bu? Kebiaki kopi cong kok tero kopi. Ya kemarin kok ku tahu siapa dia bu? Ayo rapi cong. Ya ibu nak. Ini gelas ya? Wah disai cong. Ya orang yang situng kan cina cek banyak. Kemak kopi bu? Ya iya disuruh cong, nang ada ngede cong. Ima. Saya celang jerecong. Nak kelero kebuja cong. Mie pahit. Ya mon lo ibriku le cong. Loh, gila gulan mereka lah bingko. Budi malah. Ya saya takut jadi apa cong. Aduh, iya. Aduh, lah. Lah apa yang ku hede aja. Kok manis ya? Ini pakun pahit tuh. Kurang. Aduh, pahit lah kok lo tahu deh bu. Pakai beli kopi bu. Tak pahit melulu bu. Lah pahit bu. Lah kok lo tahu bu. Jalan hidup bu. Aduh, ada kulen lah cek banyak bu. Kayak nggak manis. Gitu deh. Mun lo ikut lo ya tak kira manis cong. Oh, Nah benar sekali itu. jadi kok lo ngucap lo tahu bu. Tak nyaman mun dia cong. Alhamdulillah. Rela kok ya. Pelak kok ngobai kopi tak entos. Lah tu lebih ni pay heda. Lebih di searati nembu. Wah langsung habis. Biasa bu. Kok lo siap gini bu. Ya lah siap ya dia. Pas lah tuli nyari cong. Yo bu. Tidak ku kok nyari ya.
lulu dah mas. Berarti mun engkau ibu ang sambia atau ban ibu ang, berarti ibu ang lah serius kan kok mas? Lo iya aku gak main-main. Kelulu dah mas. Mun bang serius kan kok. Sangkulan apa bang biibun mas? Langsung gawat deh ya lah cak ki mikir ya deh. Lai ketemu di lubi ibu, deki manda ada mana? Di-challenge kan gitu. Ayo langsung aja yuk. Ya. Nah, tadi datang ibu. Deh cong. Yuk. Di Medan nak. Di kota. Lah abis dia nak sen mainan di tangan. Ya begitulah. Tanah sebenarnya di nak tapi ini nah. Din head hidup. Ya mau iya arah apa? Mau ninja arah apa? Gini aja bu, kan udah kenal. Kapan-kapan nanti saya ajak main lagi. Iya nak. Langsung aja tuh yuk. Yuk, pamit ke ibu. Assalamualaikum. Salam. Aku tadi pas salaman nggak diterima sama ibumu. Kayaknya dia nggak suka deh sama aku. Ya maklumin aja lah, nama juga orang tua kan. Udah pikun lah. Udahlah, ayo yuk cabut. Yuk. Cong, kita tedung kaki cong. Ya gila bu. Saya ada melok tedung bu. Kok nggak enggak anda ring bini saya ke behed beri cong. Ada apa bu? Cek kita mada mepai lah peta sangkolan apa tanah perlu cong. Terus pada remeh bu. Ya tahu cong, wak ki bedeng kok pai lah dia. Saja nada engkau pas saja ndak rem cong. Kok pas nggak kepesen bapak lambat cong. Kan dah orang apa sangat siap sih. Ya tapi pada resikun dah. Sebab toh dan di laki perjaka muda. Jadi kau tu siap. Nak anak jadi lo mapan. Mun seda aneka biduda. Yes, kau tu siap binaan nanti masa lalu. Ya mun seda aneka bireng laki orang soki. Ya seda kau tu siap direndahkan di keluarga. Mun seda aneka bireng laki benteng. Ya seda kau tu siap lo sajalan rendah pada bireng lah. Ya mun heda aneka bering laki genteng. Ya heda putus siap. Ya deki bakal ngadep banyak orang bini seteroga laki segenteng. Iya. Le mun heda aneka bering laki seragam pejabat. Ya heda putus siap itina akin bi tugas negara. Lemun heda nikah bireng laki wira swasta atau pengusaha, ya hidup itu siap. Ya untung rugi nah pengusaha.
pandai ya. Ya mun heda nikah bareng karyawan. Ya heda kudu siap gejit ada seh kebay keputon. Nah, tidak ya orang lagi gini ya atau berpasangan memang semuanya ada resikonya. Ya, jadi tergantung heda saya nerima. Ah, udah ya. Itu tidak iya, Cong. Terus heda saya keterode rem ya. Ya mau nangkok bu, kering bini celok terlalu nyari semande reman. Bini karena ratina, ote glowing aja bu. Penting atau roca kangko aja kita perasaan terutama. Ya sengiding kita pedal lah, sengargai kangko aja kok leceh bahagian pan mokong aja bu. Ya monde ya. Cocok ke kriteria hede, Cong. Lo bingkok ke telepon ya, Cong. Rela karlai sempan bingkok ke bay hede, Cong. Halo, Ping. Ya, dek kan nak sedia bisa, Ping. Injak kok keng beda parlo na sekejap, Ping. Iya ya, Ping kok delte setia ya. Iya, kom salah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk, Ping. Ojuk kan nak, Ping. Thank you, Bu. Nak, ojuk nak. Oh iya. Itu orang binatang manter ya. Kedana kenapa, Bu? Makin lorem apa kena bipel tompel ngaji. Darem aja. Kocang heda lo perlu ratin coba. Kocang lah nerima apa badan aja. Ya iya men kajian bu. Ya kalau bisa aja ketang perasaan aduh keng karo seling apa nari je bu kapodong apa. Itu tidak rem aja. Heda nerima apa aja. Ya yang lakukan lapelena hede cai hede terbaik bu. Ya iya terima bingko bu. Aku heda ya, Cong. Iya kalau pada ndak mayu. Salah kosak nak tompel arena. Maksudnya bu? Celing kali ya, Cong. Wah, pasti nangkur. Masya Allah tak atin je. Aduh tadi kok kayak prank gitu bu. Ayo bu, cerita kabin bu. Ria mun ngetelare ngradin pas akhir. Ilo, Cong. Ki sare kini tangkel bingko, Cong. Oh siang.